Ka te hae te iwi hei te rā tapu, ka wehe atu te tū pāpaku o Kingi tūpou te tuarima i Hong Kong ki tōna kai pō ara ki Tonga. Me te aha e kore e peka pēnei mai ki tēnei whenua, ahakoa koera te tūmanako o ngā uri o Tonga e noho ana ki roto o Aotearoa nei. He whakamomori hoki tō rātou ki te poroporo aki i tō rātou Kingi, engari te āhua nei e kore taua tō Minanui e tutuki noa. Ka takoto tōna tū pāpaku ki te kāinga o te kāhui ariki o Tonga mo te toru rā. George V, his body will be basically taken back to Tonga on Monday direct from Hong Kong. The Republic of China has agreed to basically do that for Tonga, and because he died on their soil. And so he'll arrive, we think, about mid-morning on Monday, and then basically he'll be in state for 2 days and 2 nights, and then the state funeral will be on Wednesday. Ka mātua whai atu i ngā tikanga nehu a Tonga, ka mutu ka mau kākahu tare te iwi mo te toru marama, hei tohu i tōna hurumututanga.